Ratu Idedane sareng sami sane wangyang titiang taler ring kala becek niki titiang jaga ngewacen wirama duang pada sane kegentosin ke artos antuk Pak Wakil niki sekarini sampun siapa wakil nggih sampun siaga berikan teman Darmo dumo ranang sarat Ainggih utsayang bisa ngamel dharma punika angge ngerahayang jagat saraga sang sadu sireko dudano kateleban ide sang merageluih angge tetujon dan arta dan kamu pidonio dan yasa nenten je nyaratang arte taler nenten nyaratang kame yase kemanten sane saratang yasa akti sang sarjana darmo raksaka mungwing sane dados gegemet ide sane merageluih wantah kedarman punika kegamel sane becik gentose wirama basur anake agongan nika majang ring semeton bali sami mangkin taler wenten penganake sang angawerat majang ring parejana bali sami bagda telap gemar giang sapa warasang ade guru mang de yukti ngemargiang piteket sane karyanang antuk guru wisese manunggelang pekayunan taler nyiki yang mana mangolate jagat bali rahayu nyujur bali sane rahayu tentrem kerte raharja gemah rimpah loh Cinawi mangkin gentos antuk pantun nikang becik nggih dengan teman pergi ke Jakarta pergi singgah di Kolaka Pak Nyoman lolos ke Jakarta Astung Karo Pak PJ lolos ke KPK Meli kase ke Bebali Meli kayu Meli pajang di Ungasan Wanti Warsa Provinsi Bali Demogi Rahayu Rajang ke Wekasan